Pamirsa Wakil Menteri LHK-RI Alu Dohong kelaksanayang penanduran penyuan mangrove Rengo Widangan Buleleng Sisikau. Perindikan inucap pinaka pengupaya nyokong pemulihan ekonomi nasional rumasuk Buleleng. Pinaka upaya sejeroning nyokong pemulihan ekonomi nasional, penyuan bibit mangrove ketandur Reng Buleleng antuk padat karya. Program saking Kementerian Lingkungan Hidup miwah Kehutanan Republik Indonesia puniki nyarengang kalih seke usaha sane wenten Reng Desa Sumber Kelampok. Wakil Menteri LHK-RI Alwe Dohong maosang, jimbar wewidangan sane keician Reng Desa Sumber Kelampok wantah kutus hektar, antuk jimbar 100 hektar Majang Provinsi Bali. Penanduran sane kemargiang antuk padat karya puniki meta tujuan mangde Presiden wantu perekonomian krame Reng wewidangan inucap, sane keni wesana kawan pandemi COVID-19 rauh mangkin. Setios punika talar ngawohen kewentenan tetanduran mangrove sane sampun usak Reng mekudang-kudang genah. Program extraordinary berupa pemulihan ekonomi nasional. Nah, di KLHK sendiri diwujudkan dalam bentuk padat karya mangrove namanya. Jadi kita lakukan penanaman pemulihan mangrove kita dengan padat karya sehingga masyarakat juga memperoleh tambahan penghasilan lewat keterlibatannya menanam mangrove, tapi juga nanti ke depan harapan kita mangrove-nya tambah baik, tambah pulih ya. Salami 3 bulan puniki Kaptiang Kube sani memperkanti sarang TNBB, Presiden Urati turbecek ngupe pire tetanduran mangrove. Komang Yuda, Bali TV.